Imembanlo irabet koto mabuku iluko wusu kede toroma ko district alukara kui kese torona asile go ikinite buku longariam koto mairabet kanwa koki tadumanaki na inapeto na pol to mabuku kebona dungeso poti bele rosa paran kanabian na kaolone kansulo la tipet aisibo ikineo kanwa iteteme akirona duta kinapugani biloni likapun kanadukia isomero yare lutetia limora retoso kore sit secondary school kede ngaria memorial technical school obukulo ngariam kwenye koma medio bore koto mobuku iche ibore ne Paul is that we work for the whole district. We work for the whole district. But where you go deliberately to block what your colleague has requested for and you divert, that is not logical. First of all, mama so yo to parliament. Do parliament mama radio. O parliament era ne jaso parani kada kware ne jare meeting kere ijo ai keon akiro no edo ikitosi itunga kon. Atupito na irabane kanslo na bia na polo kiteria mun ngesa bale beareto ne ngarnok na ngesiera iborene sil konye opotukesi tutuboto kwa pe kanslo aitolota seo kana itemu na korokor isomero ilu aduta kita ingariam. Rana kinata na jokan irabe udumuti so empile kukurana ano halle munu liboro munu kuju ayamo kwa konye done do lunata ne jeni joma mtunga kere yala masi amido petungana na soma ini kotona kolo ke bone be itudumikine be anunyo yangana ranyisi boro kwa bon konye akoto siducheda akaolo netolo seraseo opono chama na rebe somero la beta jaikin toma ngariam memorial technical school ijularai to mobukulo toroma osode okore sit secondary school ngesma moponi jularai kwenye minister Peter Gwang loitoronta ikanwa kukurano tungese balebe egeutu kolongesi aimoaga ngat kanadu kiona isomeroi erokongese raune minister la Shuman eseito sengetunga longariam mame saita ingwa eche district are eche county sari kalanyana jo obuku kon do jabram akota ya utakulika amonye ogwang akalanya ntuko itimogwa inyobe ya utunu akonga ilipitunga atakada berone politics otomapol kaijana kinitunga ajene ngokore ngariam mpala mame chakitosi dio ichetunga so mami losa ngaru ni tunga ngun nara michakitosi konye chakitosi lepolo ikiri dimiso kere so kwani jabu rang na gara isaba because wamiti joboni be itungalu akongarda itungalu mame chakitosi ngo I can guarantee you are going to stand strong as Jokisi never play with the minds of itungale kotai luchanasi. These people have suffered and we want to give them service and I can guarantee you don't provoke us. Iche koto mo kansilan lo ajasi to mairiamu ngese potitoro nasi engarno kolo apolo klego ikitoskesi koto mairabet kano ito polo retado danar ni boko ibore bakaskes bonbinyaki apolo kwa koto mo districta kalo kata kui akukuranut mama raibor le bakaybe ibeta demu na demu tikise nyek simboro lo to polo pe jar polo lobby ngata rije because it is a lobby mara bro baka kokona ora kokko te ujeti yenti be kokko ane tikisa le takoko so de kisa yeno nyo chetoma so mamengo etijo karti boro ne so maona nara ikwenyi te ni bere jakani kusi lobe samaria ni penyini araiti ayata ene lobbying capacity anyo ne be nyobe be to bapu gana to lomon angaro buku yeda konye very programs lu adata lomon araiti achamu na chamu mbone be so long as ijasi Katakwi district. Kanuka TV East Noah Omoya ko Katakwi.